Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Sizlar men ekengер жана жанымда Factory'nin королю. Шоң атаңар деп коеюн. Барыңарга салам достор. Бүгүнкү видеодо Эдубайке экөөбүз ультиматумдан киллга жарашабыз. Эң көп килл кылган адам, эң аз килл кылган адамга задание берет жигиттер. Давайте жигиттер, биз болсо видеону баштайлык, лайк баса кеткиле. Видео баштайлыктан мурун комментарийге жаза кеткиле. Ким эң көп килл кылды, ким задание берет. Ой шешесин каяка эле катып жүрөт, бирке атасын. Мет тела биринчи. Опа кач. Ме башка черкен мискилик. Уже bizde bir kil var şaşılıyor opa pratika. Me bir baş belki atasınız. Üç canımın oturup duruyor. Altın başın aman bolsun takır başta koy de kayda yine. Bu hiç kanay pasta ve mesciktir erkek şöyle toz. Me pratika. Başıma engel toşirken ey. O dondok kayka geto. Bir kez zaşım. Kayka. Ay bile. Melem şop bir. Opa bir ögcürü. Talımda belki pratika. Me başka bir baş. Идисуда метела кетип калбы. Чо там уже 3 килл кылсагансың го. Но 4-нчи килл уже еба достор. Тактика керек жигиттер жүгүрүп келет. Мен бир баш есть. Экинчи баш. Еба жигиттер уже 4 килл кылсагансың го. Алар жигиттер ойнобой койсом уже 2 раунд алып коюптур. Махабатка не дейтилет коюн. Братишка, ме башка тело эсептеп коет ошентип. No. О, хорош. 3-3 болду жигиттер. Но адамды жаман жүдөтүр де. Жоп, тигидик 2-ге 1 калдым. Күтөз опа, она братишка, ме башка. Качабыз бул жерде жигиттер жаныбыз аз. О, секирип ме башка, чо там. Жерде 1-ге 1 калдык. Мансый айтетес. Айланып туруп башка өр саласың го черкен. Чо там шот 5-3 болуп кетти го. Ой, хорош, bir өлүп кетти дурдун. Тажиктер өзүм калып кеттим. Мен зажим, опа, бек өтөсө, ме башка. Той твой мать, тела эсептеп коет го. Жо там канча килл кылып салдык, а? Өзүм да карабадым жигиттер. Еба, 12 килл дейт го. Базар жок, Эдурого задание бересем. Эдурого менден задание. Рейтингге түшүп, фабрика бар го. 10 килл кылып товайдын алыш керек. Мен заданиям кабыл алат деген ойдом. Сочный, мощный задание бердим деп ойлойм. Эдурону белгилеп кетет жигиттер.